10 ljudi, dobrodošli na novu epizodu. Znači, danas ćemo da radimo klip top 10 najjačih učiha u Narutu. Ovaj klip bi trebao da izađe večeras, tako da ćemo ga izbaciti večeras. I sada idemo da krenemo u klip. Prije svega Uchiha klan je klan skoro drugi najjači u Narutu, koji posjeđuje Kekkei Sharingan. Ima napređenu misiju vječnog Mangekiju Sharingan i kasnije može evoluirati u Rinnegan. Osnivač Uchiha klana je Indra Uchiha. On je sin mudraca 6 puteva. Za sada voće koje su nam poznate su Madara Uchiha, Rin Uchiha i Fugaku Uchiha. Tako da sada ajmo da krenemo u klip. Na 10. mjestu je Kagami Uchiha. On je posjedovao Mangekiju Sharingan i za sada ne znamo trenutno njegove tehnike, mada znamo da je dao Mangekiju Sharingan Fugaku Uchihi. Ali je mnogo jak, tako da smo ga stavili na 10. mjesto. Na 9. mjesto je Fugaku Uchiha. On je vođa Uchiha klana, otac od Itachija i Sasuke. Posjeđuje Sharingan i Mangekiju Sharingan kojemu je dao Kagami Uchiha i za sada isto ne znamo tačno njegove tehnike, ali znamo da je dosta jak. Na 8. mjesto je Izuna Uchiha. Izuna Uchiha je brat od Madare Uchihe i on je posjedovao Mangekiju Sharingan, imao je prejake tehnike, ali ponovo ne znamo njegove tehnike. Znači za sada ove 3 Uchihe ne znamo tehnike, sve ostale ćemo znati. Tako da idemo dalje. Na 7. mjestu je Shin Uchiha. Shin Uchiha je iz Boruta, znači ima Mangekiju Sharingan, Mangekiju Sharingan po čitavom tijelu, ima armiju Shin Uchiha, tako da lik je prejak i znate njegove vjerovatno svi sposobnosti. Idemo dalje. Na 6. mjestu je Shisui Uchiha. Shisui Uchiha je korisnik teleport jutsa uz pomoć svog Sharingana, jedan od najjačih Uchiha u istoriji. Posjeduje Sharingan Mangekiju Sharingan i može da stvori Suzana za bušilica. To je njegov mačka. Na 5. mjestu je Itachi Uchiha. Svi znate ko je on, brat od Sasuke, posjeduje Suzana, Amaterasu i Tsukuyomi, ima Sharingan i Mangekiju Sharingan i također član Akatsuki. Na 4. mjesto je Indra Uchiha, to jest Indra Otatsuki, sin mudraca 6 puteva, posjeduje Sharingan, Mangekiju Sharingan isti kao Sasuke, pošto je Sasuke reinkarnacija Indre u stvari. Ima Indrinu strijelu koja je prejaka tehnika i iz Otatsuki klana, tako da nema što da pričamo o njemu. Na 3. mjestu je Obito Uchiha. Obito Uchiha je Jinchuriki Desetorepe, ujedno i saborac od Kakashija kad je bio mali, posjeđuje Kamui Mangekiju Sharingan Rinnegan koji je uzeo od Nagata. Lider je Akatsukija i stvarno ja, znači ima ovaj štap i ima nevjerovatne tehnike. Na 2. mjestu je Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha posjeduje Suzana, ima Rinnegan i Sharingan. Rinnegan je dobio od mudraca 6 puta reinkarnacija Indre, ima logično sve Indrina moći. Stvarno je jak, u Borutu što Suzana čukamo. Veoma je brz, jedan od najbržih likova u Narutu. Posjeđuje mnogo tehnika. Na 1. mjestu je logično Madara Uchiha. To je legendarni istorijski shinobi, vođa Uchiha klana. On je probudio Rinnegan poslije mudraca 6 puteva tako što je spojio Hashiramine ćelije sa svojim ćelijama i Senju ćelije kad se spoje sa Uchiha ćelijama dobije se ta moć Rinnegana. Ima Sharingan Mangekiju Sharingan Rinne Sharingan. Bacio čitav svijet u beskočicu koja je također Jinchuriki Desetorepe.
i on je kompletan džin čovjek. I ljudi moji, to bilo to za ovu epizodu. Uskoro izlaze novi videi, znači bit će više možda i daily upload, izvinite što nisam snimao. Jednostavno nisam imao vremena i ne znam što više da kažem, zaboravio sam bukvalno da snimam, tako da